U Vice President ke MPCC uba bolnes nong habayakren halor ke jingsha rem no ukertong keseng na mairang nong klau constituency ha ke MDC election ke badang shudap. Ulai thu ba ke jingsha rem hi ke dei namar ke jingdon ke jingya pat ya pra hapering ke party. Ha ke bau MDC barem ubala job ya ke election house nem arjar khat kendai kata uba bat scam rentat yang ulalej ban penyeso no syaka party NPP. Namar kini ke jinglet penyeso uba bat scam ke party vote bank ke le prano bat don ki bedang ne ha ke party congress bat don ki bebut namar ki kam ki bau MDC barem ulale na ke benta ki shnong ki tha. Shushu loong ba ke jingyo ke party ki saw hajar tam ki vote ha kini ke election ke penpau ba kidang iet ya ke party bat ke leer ke party kam shim pat do bat jin la daya teliu MDC barem kata ke party ke la ban yo ya ke jingjop. Ula penpau ba ke party kadang pediang yu MDC barem la da wan pai biang. Agni po mairang ngar ngadon ni mairang to mga kabar lang ba dia ka motorisan kumpa pilai ti agni po mairang ka don siya ding siya ka ba ka don kita ka fraction marba ba baskem udi banjab na ka parti congress ti ki boot bang kan no besai ki ba banjab yu menjwa kita ngene hi parti congress ti hadin bro join na siya ka parti NPP ki beriu na ka parti kongres ki put yu kem la lak na marba la tri ki kam ki jing mentoi ki bagi la yo kam tam ong ni ka jing mentoi simet jing mentoi ki sino ki tau kem la lak na ka e ki ba tri ki kam na minta ka rai ka par ki sino ki tau ki kam tam ki no yo sino ngai kendu kat tu kan ni bang perkat bang ye kren bagi bali pim dan ka parti ki ong ni la lak na marba na yo ki jing mentoi sino tau habi bendan Bapak Scam. Di parti kongres pada kahabi ben penyang ya lo jong kandidat. Manong bangin chu sange no tang nomor la join NPP ni Pak Scam pada nak parti kongres kam lalong. Ni haben penyang lo jong kandidat. Di habala penyang pada ni la ya kacing long jo kibriong ni kibrang ya parti kita ngumpa sawah dan nyos patam. Dia sutenat bersutu yak le air jong parti kongres ka pemut kam sempat duk kadang doni benda di be teli da ka buram pada iba bat scam injeng da ka parti kongres ka bai lacap tak ti kejing dono jongi kan ni ke seat nang ni hadin bang ila penjeng iba lawan pencengan war nilai isya ngilong kata ka ngi don kata jing sengu ba mau ngila du ya kan ni ke seat dan rei hai sukai pa pada ni don ke jing sultanat bani i ba ki pai pa ki dang i ka parti kongres ni nom tu musim tangbangi ai musim pada ya i ba equator i ba job ya kan ka election ka ni ko por ba ni ru di priu po ba hi ni la mat yu ha por bulong MDC menchua nyali i ka kam tri kam ni rang pa ni na ka le ka parti kongres pinda i ha por ba kan bas election lawan ni mangi ni jidon kan nu je kan tho i parti ki keren bet ya di siapa ke parti macam tak tiga kemen lang habau job ba ikutor kumu you MDC betumai jangan mai kongres dia kata tempat yo keren teladaki wan pai yang de kemen bahai ke no beri lo jam tv bu chano keren chano dalam don bukum kata le te ni sultan cibone nak dia parti changi